On 13th July 2021, members of the organization Paitbah had met the Chief Minister of Meghalaya, CONRAD SANGMA, to request for his intervention on the boundary dispute between Meghalaya and Assam, especially in the Block 1 area of the state. The chairman of Paitbah, Thaba, while speaking to the media after the meeting, informed that the organization has put up two specific demands to the government on the boundary dispute. Thaba said that a demand for a detailed clarification should be updated on the government's website as information to the general public on the particular villages that have been in dispute with Assam as far as boundary issues are concerned. The second demand placed before the government was for a special session to be conducted for the constitution of the Meghalaya Land Boundary Committee, whose members would include the Revenue Minister, the Chief Executive members of the district councils of the state, and the traditional heads, so as to be able to deal with the unsettled boundary issues between Meghalaya and Assam. So Meghalaya jadi kami so Paitbah jadi beri kerap buat berkendu Chief Staff kasih berbeda buat ansih. Sering jadi jikran apalagi buat program ini usia menjadi sejauh ini buat sara sekedar kumpulnya jimut buat sara sport sendiri kita jadi jikran jimut di sini kapan ibu kemat kalau balap pun kuno ketai ka jikran tiap jam serta nadu senam raja khak kalah bagi dan kebakaran di Shillong di dan jikran dan kali yang jikran sampai bah ibu kerja berpat si ustaz dalam kepala di dalam belakang white dan berak dan bu ini ke website jangka government Meghalaya kiai kita apa di sini nomor kumba kalau mentah ni nitip batang hablo kuan kita kemalai poetry sini kita hak pokok kalabang nong pelot delo sosial kini kita live poetry sini kita topik live kira rak bangkong gede kalabang kebar dengan nong pelot kebalai dengan nong jero apa kini live poetry sini kita untuk masih pengajar terus pak hakra kinong seksena. Haba kumta long ikwa bani ay siksa. Tengi lagu bijikir pak siksa bos bahaban ay siksa ini kenang ba angin isa kata. Kabanta kabar kaba ni keren bani ay jimut lo. So siksa unta kalong sudah ban perlong dekat kinja special session ban tahu ikan Meghalaya Land Boundary Committee. Kaba kontrol chairman nadu revenue minister Bahasaman bagi nongkit kamu fair. Ni aja buat untuk berkontrol di kisi am ni district council. Ntar negara yang jadi hima melakukan len klaim ke hima. Kasih kikot patah kod dulir kan kamsiam je. Karena ni aja buat berkontrol pun untuk di nongkit kamu macam apa untuk komiti. Dikata kali kita bertak bangi pasar jemut. So si besar hak beda dengan komiti. Dekat pempak lah penbaik ni berusaha membalas produk. Bun sin saya graduation kabu politik nak kawai ke puas oleh por. Tinggu kecil kepat si am kalau basuh sampai